Zdravo. Ovo je moj novi tutorial, danas ću da vam pokažem kako da skinete Wallhack za CS. Evo, stranica je jednostavna, izgleda ovako. Evo, sad minuto samo. PsyTime, SpyTime, tako nešto, evo. Bit će vam u deskripciji link od sajta i kad budete ušli idete skroz dole i iđete ovdje download sheet. Kada vam se bude skinulo samo ga prepakujte na desktop, izbacite ga, ja ga već imam ovdje. Ovako treba da vam piše kada budete skinuli. Evo, vidite, Counter-Strike Wallhack i ovo treba da vam bude. Pročitajte obavezno, to pročitajte, naravno tu piše gdje treba da se ubaci. Uđete tu da se instalirali Counter i jednostavno... Ne, vidite, prvo kopirajte ove te dve ikonice, uđete na primjer, ja sam ga instalirao u D, Program Files, Counter-Strike i tu samo desni klik i paste. I kad uđete u Counter-Strike, samo kad uđete u igru Counter-Strike, stisnite F1 i to je to. Znači, to je to. Doviđenja. Ostavite like, subscribe i koment.